eyemo isano nemo inoti eyemo urike county okurwa Kcse gusenyamira na boigo county ndeyonsi asogo tonyora kurwa rika Ndizi TV wune television bwanchete ase kategoria free to air television station Ndizi TV obwansu ubwomugusi nigo togendrete kogendebirengo byigoromono Ndizi TV obwansu ubwomugusi Umajumuliria ntande nechinga kichiabene katuzura kwanire goro ya matemwe karaso kalitkurira robene kromu wasiri bujise Professor George Magwanyaraga kuyabwa tukabene krebiria to numochenko gerete kwene kiwasensi itu ya Kenya anene asaboro kiwa bali banyara ba korabuya mone school chinya chigo korabuya igona ngura libageria bene ukwarigania asomboro buriyo yo nditura kwana karona abageni bande ba Kcse studio semar ba bantura kwana goro yichise imena isko ya gusi ekaro ba twende ko chengira matemwe asoka litkurira utagura jinsa nigo nko mo director libaga arato tebi ereningo ngubali nera rafto magoska gochiboskaribu sana si studio yeto yenero Ndizi TV once mogusi nande ngani ngokwana tebi majumulia ningo ndeto magoska gochibosi biamono oyo minto na walia mugandata korigereria television yeto ya Ndizi TV karibu sana ase programu ye na ndate kubeneria organizers wa Ndizi TV asoguto aligani gocha aserieta njengoro ku Dr. Joseph Mogoba Kiage director ya Kiage Tumaini Boys High School school ya itere nyamataro waiga ya boys bemono na about the ningo otornera studio asa marieta Byron Ongiri commander nilifanya Kcse mwaka ilipita ya 2021 na in Kiage Tumaini Boys High School. I was the first student with a B+ of 72 points na nashukuru sana director kwa kutuwezesha mwanjumuri gobono ngwethena kwa igure parapitori na bara wase studio karotole na Dr. Joseph Kiage uyina ndoro mo director we school ya Tumaini Kiage wegontore no moroki wa Piron oyo obeto moroki motanga ni na batotebia akurwase school ya Tumaini egato wenda to kwana kuchibosi director amatemo na soki uritko liarero kara matemo ya soki unga kyomo yo orojo ngi matemo ya soki kunya chingiro usturu kunya chingira biamono minto amatemo kara soka na otwa ya Rusia se internet tuanyoranga abana bose baitu tobwate bakolerbia asa banafunzi emerongene once piba in the university umwana funzi kwa mwali gaba de P- na mean era average grade mean ya lenge isana isato nukta 9 sufuri asengi tokorga sege songa P plane na abanafunzi awaiga itoko tengambu ya bakori kiagara itoko ira abanafunzi bare average eba bakoirwa max between 260 na 320 lakini twekaransa nabwo twakoregasi mpaka munekara basogetia matemo yaiga igotoko tebanga we were happy, we were celebrating ikiagara abana betu bonse ko ende university tarigendo kia raisi na ende twabere tokoira abana bonse pe university ase miaka 5 ya etire so na botoko tenga trend yetu ko ira abana bonse pe university tuayenyorire na ende tuai maintain na bono ekiganga kyo mwali gokande university ne C+ lakini twaira omwana bo mwali P-. Yona buturojenga abanafunzi baitumbya bale na kurwa sawa wanafunzi abaiga usually kero mwaka tokwira abanafunzi ya engineering, accounting, commerce, education and course chinyinge so tateko tewanga ntwa kana matemo aya nonya omwaka oli tobwate emini ya 9.3 812 nja once by chinukuta around 0.4 lakini toko tewanga chisukuru nyingi nja dropeti na tali mangana ya toire pacing kitojo kolega singia umwako omutara chikonde bina siri yo gweta kwa matemo abarkiwa bagweta onsineri tenda na wikaso mwana funsu nya takakora wi ankwate ana na watangane tinga kigwete bono korwa school ya Tumaini Kiage na ndinga kiro cha matemo ya soget kusikia na nazikia vizuri nilipita mtihani na nashukuru Mungu na pia shukrani zingine ndizi kwa director na the teachers walitufanyisha kazi vizuri na as a student we should also cooperate kuonyesha that tuko nayo moyo wa kupita
siri ya kupita ni kitabu. Read your book, angalia kitabu yako vizuri, soma kila kitu yenye mwalimu anakuambia. Then the director alikuwa ameorganize that in every term tunakuwa na mitihani more than 15, lakini ni approximately ni 15 exams per term, which per subject, yani per subject. So hizo ni 15 exams. Kuna mwisho wa term tunafanya like 3 Kcse papers, full papers. Hapa katikati tulikuwa tunaziita series. So tulikuwa tunafanya kila mara. Tuseme karibu kila wiki tulikuwa na exam. So hiyo ilikuwa inakupatia the moyo wa kuendelea kufanya hiyo exam. Na vile tulifika Kcse, vitu nyingi zenye tulikuwa tunafanya in our past papers zilikuja nyingi, of which hiyo pia ili encourage that yenyewe hii kitu nimesoma, unaangalia kitu unaangalia ilikuja kwa exam fulani. Then we were sleeping at 11 pm, tunaamka 5, by 5 tunafika class 4:30, lakini by 5 tumeanza lessons. Walimu walikuwa na director alikuwa na mpango, walimu analala shule. Igona kwa temero beri yabe gitwe ebiyanero yagerire muitira matemo ngo akagirete ngo arengerete na nonyore grade kikwanyara kokonyori tukurero. Atangani nikianza shule na nilikuwa nasema labda niangalie kama nitapata. But vile tuliendelea kufanya kazi ile unasema enyewe hii grade naweza ipata. Juu exams zilikuwa kila saa. Exams ni zile. Ile exam ulikosa, mwalimu ana make sure umeirudia. Umepata the concept behind, umeona. Na hizo exam kila saa tulikuwa tunaifanya. The same thing ile yenye ulifail, mwalimu pia we were 40, mwalimu alikuwa anaweza access kila mtu. Niko mwalimu ngo bakonya alenge. Bana ndaira na director, kyo director. Na ulikuwa unatarajia mnanonyore abana bambete bonzi emeronge ne kwateba. Mbete bonzi ngo arengera tukwa bati birengera na mbete bonzi. Mbia mona seri swali. Aseri bolio. Eke nikia mangana tu arengera tinga abago eta na ndibonyore chi grade chingi ya mono wetani. Abana abalimu bamenye tororo bako bakonya sana. Ekero tu abwate COVID-19 skule tagenderete abana funsi bale gocha Kcse town balenta assignment basomiwa kerusa online igabana amba be prepared na watu wakerete ngasengi mtu abwate emini ya 9.38 umwakolie to kana beko na 9.9 igona watu wakerete ngamba itebuya antu wakerete ngamba nyore mono gwetania lakini rende azibago tebanga igo kwa accepting ndugiachire igona utete gote bangantu isanegete na matokea hiyo, lakini nduchiko beko mukisana egere next time togende more and far from where we are born. Tuacha ka introduction tuacha ka manyimu anjumo lingwa te na any gold Dr. Joseph Kiage to de bitiko subwali mboro no mwalimu bono njengo kolega skis county government mwalimu wa Kabere kale initially na Kabere mwalimu wa chemistry naona korete ngagana kasoma saidi paka doctorate. So because of that the foundation ina kogera naga itia wanafunzi na give abalimu direction na bakonya what to do, and then when I get time karokene in the evenings or mornings or weekends na ngomnyo ikrasi mena rangi pa wenta okara bono ngira nanda so mwanafunzi keroma eto monta kora mate nande itire university ke orojocho gwata kitu chiko swana na bora yeso. Kwa mimi kama mwanafunzi nilikuwa na dream ya kukuwa a doctor in future. Nisomee medicine. Na juu hii grade ilikuja na nimepita, naweza fanya hiyo doctorate. Encourage students that everything comes with, yani inakonga kwa passion. Mtu kama mimi kutoka nikuwa mdogo nilikuwa na passion ya kukuwa neurosurgeon. Na that is what I'm aspiring to become, a neurosurgeon. Ni pursue medicine, niende masters, ni specialize, ni kuwa neurosurgeon. Because hiyo ni kitu niligrow nikiwa najua that nataka kuwa neurosurgeon. My mentor was Kcse. Na huyo ndio alifanya ni grow nikitaka kusema I want to be a doctor. Saa zingine watu watafika kuambia hizo ni dreams za kila mtoto, but wewe una maintain hiyo, unasema nitakuwa daktari. Na everything at the end day result mwana vimekuwa, because uko na akili ya kutaka kuwa daktari
usiache obvious kuna waves hapo kando. Kuna watu ndio kwa discrimination nese nginchi bana bono ntue Kiage Tumaini boys tue nyore tu ajakire school ya boys na ni yale konyale kana tuchake ya girls na wangoiga tutake tuchake school ya girls ya Kiage Tumaini Girls High School, lakini asabone yotate kotewa abanafunzi bonsi bale bengencho country and yons muchonde bwensi otabwati abaiseke gusaba abangina basomete mucho igore golense abantu bakubwatera na bonsi igo na mbosa tosomie abamurabaite bagende chi university bachaka abantu abane chi doctor ne chi engineer n'abarimu, lakini banyora abaiseke basomete bago chiko konyomo igana abaiseke na bamba takere banyomo basome bachaka nyona na basacha abaya bako banyomo na chi benefit ne chi nyinge chire aso mwiseke karasomire umwana mwiseke karasomire akumukike nyoro umurako muchiko mo personal and individual igo abaiseke abana baita abaiseke mbatakere nyora masomo na ende baite buya abachaka ba chi position chinene abachaka nyo community amatukawo kerondi kwa no mwanafunzi kiara ngora tigatore na yake yonda mwanafunzi na magocha umwaju muri na bogotoma na bogo sange karenge kya ugwitira sina mbira siskine yura na bogo tin school kya korabuya moroki wo kyo korabuya sobere tindi to char to gochenka somo ekaro mwasiri we kisemya yarga kubatu kama chibu yeri ekaranyara kubatu ka di amachibu ya matemu uyo mwaka ujirubene meronge bire no ya mwanafunzi abanafunzi mbale batakituko cha Tumaini gose mbali mwati kororo basoira sikrasi 12 advice ya onereri gosaba sembu wa omborobi ujya sabana bunzi abande batikaroro gosabana bunzi sensi itu ya Kenya. Advice naweza patia wanafunzi kama unataka kupita, make sure you are determined. Kila kitu inakuja with determination. Be strong in what you want. Venye daktari aliongea hapa about passion. Kila kitu ni passion. Mimi nilikuwa na passion ya kuwa daktari, kuna mwenye kuna passion ya kuwa engineer. Kila mtu ni passion. Fuate hiyo passion yako. Let not the external forces zikuhinda kufika hiyo passion yako. Hata kama kila kitu iko sawa, soma. Everything is about books. Soma, hiyo mtihani itatoka kwa hizo vitabu zao umepewa unasoma. Kenya walimu wanafunza ndio inakuja kwa mtihani. So, to my fellow students, read hard, work smart, work hard. Kenya unaambiwa na mwalimu ifuate, na most important ni respect. Respect to your teachers, because ukirespect mwalimu mwenye anakufunza kila kitu itakuwa sawa. Maana na pia mtuka daktari ametumenta kutoka tuingie shule, anatupatia the life skills of life, na he is the best kutupatia ushauri. Lazima life skills pia ziambiwe. Kila mtu ana make in Kiage Tumaini the talents are being nurtured there. Pale kuna passion unaambiwa fuata, but still hard work is there. Tunalala saa 5 tunaamka 5 by 5 uko class. Ngongo kwetu mamuri kabisa mmoja mekera. Bon ketu akorane naye mbari ba kunywa marua hani bakora omanyirwa nyasoni ni kura ora abosemi wao. Advice yangu kwa soya sema mangana ya marua mangana ya marua yotinge. Advice yanaweza wapatia wewe ni mwanafunzi. Vitu zingine yani they can't add up in life. Juu soma kwanza, pursue your dream vizuri na utakuwa unafaulu. Hiyo kitu ikuongezee value palipopote, because starting kwanza kufanya vitu kaizo ni decision yako. Wewe ndio unaamua acha nianze. Lakini because of unafaa kujua kile unataka au utaanza kama hautaki. Mpia mano majumure karana to kubati muroberi yo anene kramate manyaraga kubatu kwa lituko liarero bene no mwasiri wese improviser chochi magwa kara aboro kiwa betete kabisa babwate omoyo umuya kabisa banyare bagweta matemwa abo asingenje ere endonge kabisa majumurira yogendera kubati muroberi ka to kwana ro ikisemi na gotebuna nigo tole na Dr. Joseph Kiage oyu mo director we school ya Tumaini Kiage ekeroto kwanda mangana Kcse school ya nyara ke GOKORA BUYA kabisa borokiwa balenge meronkene nande bamanya kwita bonsi Kcse university nto wakirambia mona ya sato rende nala machiwa nyarga kubatu kubene lituko lherero nto endete kukwanira kro Kcse ime na isko ya gusi kara machiwa nyarga kubatu ku lituko lero nando mwanafunzi onyareka ko jega kunjoini onde karoto akora na peron
ikalto korona nere bona ndo mwanafunzi ndo swira se studio korona to kwanira ekranya kagweta sama temwa ya ai nere ni gakurwa se skuru ya Tumaini Kiage ikalto ndo ko bana director korona ni ko bolivu ngaki ogokora kwa beke merobel kyobege no na se skuru kwena kwena no discipline na bana kwa ngotwara wa discipline because ikalto de buna ase disciplinary ni ka bana bagweta buya ngakyobege te merobel no kuna cha bana ba discipline na mangana anya sai ya mona sana ase unakuwa bolirie egento ekemo yeko gara bana baita buya discipline ya school school ye tonto begete ntokora kemika kati ekwora kinga discipline kebo lakini ndete ko chakera school ye tege gwata masabo agokorekana kera litu kuria morogo bekara baragire sapa bakora masobo eklasime ako monted na kuba guided na pastor. We have a pastor, we have a school chaplain. Okolete pastor gasometa sana akarua Kcse High School, akaenda University of Nairobi akole degree ndangani, akaenda Paraton akole degree ya theology, wana Nairobi mpase school yetu. Ya kugaidia abana igore amasabo na ntwa tuwate program. Namba ibere abana bawo ke school yetu gere STA pest. The doctrines jire STA pest. So sabato litukoligema abana bago sabat na tubate speakers abarandia bago chabakwa na wanafunzi karaba ko record in the morning mugasoba ko guidance and counseling ko Friday morogowa abana bako ba assemble for spiritual nourishment inesa mu yamasabo egento kende school nduwa disciplinary go aso muwekan eto kora matemwa amatukata te week jiza cha morogowa omwane kera tokanare kataji de school asengencho ya esawe ya mose yende unabona aso mubekano school fees yago chano muibori ekiagana ntu akorete gasityo kolenda matemwa yo muburi omorenda egere orangu manu lyo korra matemwa ali egere omwana otasa gutwara oborimo ugotaka kungainiringa na renge school na korta matemwa egento kende amatemwa korugaria kero mwanafunzi igabekire kigwanga konyora mwanafunzi yo kanyora max 50% kere matemwa akora ekera ataranyora nkoegware enjira akobe encouraged. Number 1 nko amatemwa nko ware revised. Number 2 umwana nko ware extra work. Umwana ekera akodere bwo mwali ari bwo mwali klasime ebako was a special assignment bali bari bwo mwali baba nurtured aso mubekano ndobwate endokoroka nga in science na mathematics ndobwate endokana science clinic yakobe staff room kujagara chinsa isa tonenus jabo tuko paka chinsa inyenenus enali abana bakora barimu baba tesa bawate problem baba kodra isabu baba ora nga kibabo enda okora so that nature ya make abana fuzi bali balenze na boro bacha igoro now again to kende abana fuzi bale nanate abare very disciplined umwana kana tokana na makoso etoko mwaige susuro na ndo arangilia moibori toteba yamo twante tora mwanafunzi onero to join ara to tebia raningo na ara to ara makianya ora samate moyanya raga kuwatu kwa litkurero ninche ngoro ku Derek Subungoro I was a student in Kiage Tumaini school and I had a B+ of 68 points and nashukuru director kwa yote yaliyotendeka. Ngwa bwate birengere bina no nyore grade kwa nyora litkuri are robose ngwa bwate ko semeri ko se bwate tena kwa nyoro kenene yake usengucha kukwali. Okay, nikiingia shule nayo sikuwa najua kama nitapita venye nimepita saa hii. Lakini 2 weeks 3 weeks time director venye alikuwa na to guide na kutuonyesha venye tunafaa kufanya kwa hiyo shule. Nikaona hapa nayo niko na hopes. So like nikaambia wazazi wa struggle walipe school fees niweze kumaliza kutoka hapa juu sitawaangusha. Because in that time nilikuwa na dreams that nitapita. Because when I met director aliniambia hapa nayo ni kusoma na ku improve. Because when I joined that school sikuwa na hope kabisa. Because nilikuwa nimetoka kutoka Nyamagwa where I had nothing to do but I passed. Bono go eta biye bona ngocho ole as university inkyo kagere usinkyo semerete uchiko bago jesa matukar bus. Okay, nkenata ka kora law. Koru nana joinete school ayu. Naiteta kora law
na director ameniambia everything will be alright na nkairite na ninkore kosi hiyo ngiye ko ro jora ruta joro bu engineer ta jora mangana yume gitari pina no musani oruga ngira gero kwa jora mangana yo karro egento kiragere na nchore low kera I am somebody who napenda ku socialize with some people that helps so much in my life. That's why nimeamua kuchagua law. Yes. Bono nkiora tebya basa bali bande bali skali mbaro konya bakuro moyo nkirikiora batebi na barabu bali skali. What I can tell the people outside there is that education pays. Sikuwa najua kwamba nikikuja kusoma Kiage Tumaini High School I'll be a person outside here. But sahi I can say that nime improve na I am a person outside here. So what I can tell them is that education pays. Nkikira gero tebi mwanafunzi gete utakire ko so ase school nkikira gero matebi na aende school ya Tumaini Kiage. Again tonda matebi na agende Kiage Tumaini School. Ekagera everybody in Kiage Tumaini School is disciplined and God fearing. Yes. Director karongo ina na so nki nae roje na matema so kire nki gero komba jisukuru je banyene jisukuru chi serikali roje ije banyene jigo korabuya nsiri kero rasi sukuru je banyene inmo korabuya je serikali njiri ko korabuya biamona sana yante to ta wanga wikira woni atinda manya sukuru chine ngichikorete lakini nguru matuka maganga lakini nda yetengo ta kurwa matuka elire to na bono asemia ke netano ya elire to gotanga na Kcse County and to our top 10 in Nyanza and to our top 15 nationally igona singi njuto gwate mikakati nambe yemo esiri yeito neto gosomia abanafunzi egerege ntongora egera kyara singi bara average ndori ko bayererie bone jiskuru chinde na ndori ko assume ngamba manyete etoko bayire gerege nto to borke kebege kebe simple kebe complex namba ibere etoko etabagurike notes since ndori ko baganinga mwalimu dictate ko saba tumere notes ya wakurike on the board walika one by one and by explaining what so ke ndokoro curriculum delivery igere almost ekogenda so mwana musku chaso mwalimu is student centered no mwana fuzi na roli bwenge njakero mwamagoso na omwalimu ga ku mark notes chu mwana funzi kere week na ende egento kende ko tokonya etukwata matemu amange kere week ngokora tora matemu out of 10 marks akuru kwanga quick test kora kinga gasi kwa kabire week yam wanafunzi mbai wede ko kole topic yo mutinyi wakalendo kana topic exam kero mutinyi amatemu aya maya mukera omurimo kora kinga topic yo akora wana bayiguri ko kora wakalendo kora kange cut ebwati topic chose baso miriwe ko kora kwa makora amatemu akuru kuna Kcse based examination akora wata tomuti atate tam ebinde beyond speed ko ba revised na ende amatemu ana mahokoro igega sigere nyinge on the side of teachers and the side of students na ende tokubwatira na biyasana abanafunzi they take instructions they work hard and then now bible bono bamanyire ngasengi ntubwata amatemu mangi akorwa throughout the term ntubwa at the end of term exams school yeito nitubwata amatemu akera every week so mwana mwe na maire ngatali kubeka mwanaka na ende wika achikakamwe arwe fees mapema egero mwanafunzi taseriwo ikiara kera nyolirwa amatemu amisiri no mwana umwe bule ucha kumo individuality iyere part of our discipline asa ko make sure nga bible na barubu ba nkweboka bokibare baka ne fees mapema ngira naso mwanafunzi kwa tebere ne disciplinary gali ya school ya Tumaini nande yawo konyire mono ngakira temesemo ya bible ba ngakibaro banyara bakore party yabo kwana kibina gwitira matemo ngetonda tebesa bible na my parents nilikuwa nawaambianga tu walipe school fees so that I can be in school because umesikia venye director amesema every week tuko na exams so when you miss an exam lazima parent akuje ku guide na hiyo ndio siku nataka yes na hiyo ndio siku nataka kusumbua wazazi wangu na director so nilikuwa nawaambia wanalipa school fees mapema hata nilikuwa nawaambia in advance wanalipa tunamalizana ringa ria uri omwe goja se bali bonse bakurigirira bakonyora abantu bakurigirira bali bagosomi abibuli bawo no na basani bakurigirira ringa ria ndi rio mwelio mwanafunzi okay thank you nilikuwa nataka kuambia walimu wangu na including the director first of all director amenisaidia sana amenitoa mbali
because sikuwa najua ningekuja kuwa person in life. So ningependa kushukuru director sana na walimu wangu wote wenye wamenifunza high school in Tumaini School. Asante sana kwa kunisaidia kwa kuwa mwanaume in life. Alafu in my parents, thank you so much for paying my school fees. So ningependa kuwapongeza sana. But I would like to congratulate them. Kama daktari amewasaidia sana. Na ndio kama hadi baka daktari kwa ndingana ndio mwali kuja soma jumuliro triggeredi kerando nyina jinsi jito chair. Ndego tangambia mono ase program yebu na mwaye wegete na Ndizi TV ito egokonya abantu baito gagucia and beyond. Kiage Tumaini Boys High School. Tekero mwana asoira ororo iga konyora ogosemeria. Iye kurunga Tumaini meaning iye bwate ogosemeria. So ekere kunga Kiage Tumaini omwana asoira ororo ntuito kwira max kuchakara no 260 270. Amwana fusi tomo karansane tomo hope tomo roka kya kolegas. Eskuru elia umwanafunzi orawe ga koromokia na ndale mereri kuigwera machiko na kwa discipline form 4 na bakuru negen. Eskuru yaito ntuwati ko chayasi mwanafunzi karaso iroro. Ito kumekishwa very nurtured or very attended to na ende kero mwalimu ikaro kingia konyiro mwanafunzi kere tam ekarako kole mtoko nga appraisal returns. Igonto bwata a very good system yo kumonta performance yo mwanafunzi. Ikaro mwanafunzi ikire skuru area yo konyoranga no mwalimu kama itengo mwanafunzi yo igabwata obore mwase topic fulani. Ikiara ntubwata quick test every week esega mwalimu akavire na topical exam every month. Nonda teko tebanga skuru ntubwata mabogororo no mwanafunzi ora chororo na bao kineke mu Kristo all around na wao kina asike masomo na wao kina sports na fiscal development na fiscal growth igone skuru bato ko semelia na ko tabenga the public bari mutanyora ma watch skuru jinaso na mutanya mwatagete tato dia bantu baminto tubwata ma wakia Tumaini from 1 to 4 no nyembalia ba takorete bya form 4 tubwata ma gali ndo chara around 5 no mwana urata kego chicha na bagocha kwa first come first served hata wesa magana aro ibiras from 1 to 3 from 1 tikabali koche school area kigana ntubana cha bana buya na nto wale na nto make sure ngango itabali mbuya mano san director se mangana kwa rama yabo semi kuja sababu boli nhara ora ko tena hero daktari I'm very happy seeing my student bus as their physics teacher. I'm so excited. I encourage parents to bring more students in. O ya akrokana hashtag Mr. Alex Mugusu yamano Alex Mugusu ase ogotuma gwende ya ogocha SMS ya Dr. Kiage nka yeskuru ya egotoka musakurwa ogembo oyakobolinga yeskuru ya Kiage gotoka ni yotoka sensemo ya embassy eskuru egotoka se nyamataro kwa otara embassy okoli nega alikurwa Kcse town chiko genda musocho gusenya koe is around 50 shillings ko ikagaria no ere para yo mbama ite stage ayo gote abantu bichigaringa ngwikire Kiage Tumaini High School igere stage of its own bia monsa bia mono majumuri asingenje kwanyora libageri ga tuakonda mangana yikisemeka twarengena Dr. Joseph Kiage oyore umo director we school ya Tumaini Kiage karutwa iriri bageri abana ko iriri bageri abana guturigeria kara matemanyaraga ko bwato ko ari tukurero ninsemere tuno mugusi asabere to mugusi negetinginye ngaina abana baitombanyara ba korabuya niyo to sabana tikatunyara to gochengera amatema buya ande tunyorubna achiskuru ngo guruchire eyikiende kujaga itariki 27 igamuibori ebange na koiro umwana asiskuri kere krosometi umwana igoni gosometi ensengima twaro butuko buya njirani kase studio letariane Brighton Makoli Ndizi TV ubwansu bwumugusi omurigereria bwa television ya Ndizi TV bono na bukura ry'ubuncho lya bwaho ase television ya Ndizi TV